Merry Christmas. Mexico. One. Sum bago na. Wrong. Plus. Four. Sudog flag din. Three. Unsa man na oy lagi sa gadag. One. Guess the flags. Yes. Flag number one. Ano? Ang bansa ito. Nine. Mexico. Very good, Danielle. Next. Gito start ko na. 5, 4, 3, 2, 9. Albania. Very good, Danielle. Abi ko buro ko. Next. 5, 4, 3, 2, 1. Germany. Belgium. Very good. Next. 1. Ang malahi maoy daog. Down this. Very good. 3, 2, 1. Cambodia. Gaile. I'll show you the proof. No. Cambodia. Bantay nga. 3, 2, 1. Chile. Very good. Chile din. Chili garlic oil. 3, 2, 1. Wana. Colombia. Very good, Gaile. Like next. 4 points. 3, 2, 1. Mexico. Egypt. Wrong. 5. Sabi kong Egypt. Sakto na si Gaile ato 5 points si Gaile sa Egypt. 3, To 9. 2, 9. India. Very good, Gaile. 3, 2, 9. Italy. Ay, Wrong. 5, Cuba. 4, Kinumdum ko na. Peru. 3, Atikra. Italy. 9, Kituti. 1. Wa ko kay baw. Beep, beep. Comment your answer. 3, 2, 1. Merry Christmas. Mexico. Wrong. Ay, kon. Kon, Greenland. Iran. 4, Iraq. 3, Iraq. Di, oy, di na. Iraq. 2, Chile. Ay, 1. Limot ko. Molusco. Ay, comment down below. 3, 2, 1. Oman. Ay, 5. Iran. Iraq. 4. Sige na, nakita ko na. Omen. Afghanistan. Ay, Yemen. 2, Africa. 1. South Africa. Wrong. Zimbabwe. Comment Comment down down below. 9. Italy. Chile. Very good. Chili good ako. Gaile. 7 points. 3, 2, 1. Mexico. Sige na. 3, 2, 1. Bago na. Wrong. 5. Ireland. Wrong. Nepal. Ay, di mo naman Nepal. Pana. 3. Noon na sa kung Nip. 2. Yemen. Ay, 1. Seshko. Panama. Sige na pa. Ay, Panama. 3, 2, 9. Chile. Very good, Danielle. 3 points. Nipatol. Nepal. Kani? Chile nanuno ko noon. 5, 4, 3, 2, 9. Saudi Arabia. Gaile. 8 points. 1. 5. 4. 4. Sudog flag din. Three. Unsa man na oy lagi sa gadag. 1. Dadag ang viewers dara. 1. Hong Kong. Sino naman Hong Kong? What is May mo that? comment for me. Watching from Sri Lanka. Wala. Pwede ko kaingon. 3, 2, 9. Switzerland. Very good, Gaile. Hello kay Chris Ann Yalong, Chloe Jade Narvas, Riza Jane Cabalida, Jezebel Ortez, Nicole Ann Clean, Zerishen T. Ano ni oy? Sana. Zairishin Tiapi. Zerishen Tiapi, Arayushi Falar, Yael Zarate, Kisha Pepito, Kiana Ota J, Sarah Lera. So that's it for today's video. Until next time, get blessed everyone, and I thank you.